Gloria a Dios. Sí, Señor. Mm, Bendicionar, Señor, oh Dios. Que me inte aquí. Tremendo. Oh, tata. Tapasole pa turko, Señor. Abo, Dios. Pasori pa turcos. Aleluya. Mm, Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aumenta tremendo nostra dentro umana. Aumenta bendicionar. Aumenta caminho a Deus. A posicionar su mes junto conosco de mente que aleluya. Aleluya. De nos cas, de nos pide nos unan. Pide nos nieto nan. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Mente que aleluya. Manera ba sa Señor? Mente que. Yan book Isaías 54, versículo 17. Aleluya. Ningún arma cuatro forma contra nós tenha mente que não prospera. Niriba nos yunang, niriba nos nieto na, nin direksyon nos ka, nin direksyon yung ser queridos. Itulenga kulanta contra nos den buscamento por lo condenanang Señor o Dios. Tatang kipemente ki 18 de December 2025, Señor o Dios, Chawebs. Thank you, oh Dios, Pabo Espíritu Santo de mente que thank you, oh Dios, de unidad de un acuerdo de oración de mente que thank you, oh Dios, para poder, por gloria y tu costa de abo, e ti aqui, dati mente que, o babisa lagata luz, paso nostra de luz, nos como boyunang, ting kumira anto basari, panostur, kulanta dembo presencia, lanta na buturo no gloria, lobobay nos delante, y nos tía lo da bendicionar, y tremendo, aleluya. Date mente que Señor, oh Dios, purificar nos vida, nos cas, vida nos yunan, nos nietunan,
turcutarontinos. Qué precioso sangre. Es sangre de Mesías que se derrama na el Calvario. Pasong batata, bastimanos así na tanto, como entregaba único yo, de turco a quiere dembo, para recibir una salvación y para ti un vida eterna. Oh Dios, para ti un vida perfecto. Tata síanos turing a mente que Señor oh Dios, para que da cana riba caminda. E caminda ko apo, abuta. E caminda oh Dios, para llegar más cerca de vos. E caminda glorioso. E caminda ko abot a ministrando manifestar. E caminda de transformación. E caminda oh Dios, camino nos yunan, nos nieto nang luting éxito y prosperidad. Ang kita to Dios pa nos kas, nos yunang, nos nieto nang, turno ser querinang. Thank you, Dios, como permitirnos carga o gloria. E presencia di de mente que, oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, pa nuestro mang Lidiana. Lidiana botey, gloria na Dios. Bendicionabo ta Lidiana e mente que. E mente que Lidiana. C'è 8 di December. Llama Dios tanque, Lidiana. Llama Dios tanque, Lidiana. La sende el luz. Upadilanta, pida isa luz. Anto den su presencia. Kutabo pan di cada dia. Pabo engrandecer su nombre. Tu neturo no ri gloria. Paso é sorry para vida. É sorry para yunang. É sorry para kas. É sorry para trabalho. É sorry para vida. Tem perfeição. É sorry. Para cobrir que sangre. Oh Dios de gloria. Tan kitata pa intervención divino de mente que tembi Lidiana. Bendicionabo ta Lidiana de mente que mente poderoso. Aumenta como bem kuburumanan tur den unidad yung acuerdo. Kami na busak kuti yung poder. Kami na busa manya palabra ta bisa. Kami na dos of tres ta. E ng Espiritu de Dios ta. Aleluya. Lalo nos turo man na den unidad yung acuerdo. Ita na Dios. Yama Dios tanki. Papiti Lidiana. Tanki tata papiti Lidiana. Sabina. Tanki pa video sa yunang, tanki pa sa trabaho, tanki pa sa kas, tanki pa sa ministeryo, tanki pa kada orasyon kela elevana abo. O Dios, abi ni manero ulo, tusi dilante mo trono. Tanki o Dios, pe paz y tranquilidad como tú en su kas. Tanki o Dios, pa prosperidad y éxito. Ten video sa yunang, ten video sa ser querinang. Tem su vida mes, tem su casa, tem su trabajo, oh Dios, onde que llega está bendicionada y está un bendición para turco tarontige. Gloria, aleluya, Señor, oh Dios, quien cubin papi Lidiana awe. Lo recibe una palabra de encorajamiento, una palabra de sabiduría, una palabra motivada. Aleluya, Señor, oh Dios, mente que Lidiana, un tucutusurumanang, tempo presencia, Dios. Tata, ministra profundidad de tu palabra, ministra sabiduría, conocimiento, ministra, oh Dios, profundidad de tu palabra, en su vida, tata, el misterio del evangelio. Tanque, Señor, oh Dios, para misericordia, como compasión. Turmeinta tem subida e vida sa yuna com sus nietos e cerca de natur. Kutaronte je. Thank you, Dios. Tenha sombra de Todo-Poderoso. Quarta que dile, Diana. Mi tapay, pero mi meste min viva de ambo.
Pabuting mes autoridad kumitating, yasi tulok walong kume ahasi. 1,000 po kayo na bubanda leng si Diana. 10,000 na bubanda Rex, pero cerca po yung plaga na doon po yega. Pues, eta tiempo, ibuting autoridad patrapa de Scorpion, ikana riba culebra. Hallelujah. Recibilo cual ko Diyos timpaba de may tikili Diana. Un dia bendisyon na pa bo. Cristo Jesus sabay bo dilante ka ba? Tutos ko buting kuwasiwe, elarek lang ka ba? Buting buta bendisyon na. Hallelujah. Gloria na Dios. Puyo ng, bonyeto ng, poser ka rin ng tour. Lumire luz, resplandece ribabo. E damantene e perla ko batene si tormenta. Pasombra, pa kumisa e dia ting unidad yung acuerdo at relasyon intimo kung Diyos está criando de mo casa o okay. Puta bendisyon na. Amen. Nós também conosco mang Rishi Elodie. Rishi, Dios bendicionado rumang kabay. Buting un día tremendo. Fue el Espíritu Santo de Dios, aguiabo, de binunto conosco de un acuerdo. Ministerio mita bendiciona. Ta por nada ba yega kinang? Espíritu de Dios aguiabo. Espíritu de Dios aguiabo. Pasombra, bocarni, apay seri calvario kaba. Pasukit carne dati, kung por llega na presença de Dios. Carne no pobini da presença de Dios. Presença de Dios, te Espíritu de Dios kagiyabo. Pini unto conos ministerio mita bendiciona. Den unidad yung acuerdo. Ipapa engrandece Dios su nombre. Tu ne trono di gloria. Pasomba, esa que te bopandi cada día. Junto con Boromana Tour, tenga presencia de Dios. Aleluya. La Dios mira prioridad mo. Tormenta, pinukunos. Pabudia ta bendiciona. Pabudia ta tremendo ando glorifica. Aleluya. Pagkitata, Romana ba menciona el nombre de un acuerdo. Dirige delante del trono de Dios. Tan quitado, Dios, para me dirige. Tan que Señor, oh Dios, para hecho yunang su ser querido, su trabajo, su casa. Tan que unidad espiritual de su casa. Tan que, oh Dios, por voluntad completo de su vida, tenga mente aquí. Thank you, Dios, tabota sinyekana. Oh Dios, thank you, Dios, para sabiduría, conocimiento, profundidad y palabra, con los revelados en su vida. Thank you, Dios, como cubirishi, que sangre completo de mente, que oh Dios. Su vida, papá, es delante caba. Unda kaya que ta bendiciona. Quien come un papi cunero, ta bendiciona. Oh Dios. Sustak ng kita dalo Diyos na riba pieda. Pwede ka maserka di mo. Tata ministrare ang subida. Risha kaming dabotawo ki isyelo tabri. Ang kreta subi ba pa sombra. Buta din kominyong hunto ko tuburumanang spiritual. Hori ki munta na misa. Munta yung kaminda. Abok Diyoso din bukas. O bata on direct may trabaho. Off bata na trabaho. Pero é momento que espiritualidad nos turta junto. Pida a Dios. Dios que tende turcos foi bomes boca. Oh Dios. Ministrado en vida dirige de mente que. Ministravo palavra de conhecimento e sabedoria de vida dirige de mente que. La griche compromete, Senhor, oh Dios. Guapo ta prioridad de nos vida. La griche comprende ko taba bisa la kata luz. La griche comprende ko taba sorry petin trabaho ko taba sorry petin kas. Que taba sorry petin kasas. Pasal sorry pa turcos. La griche no lubida di camin de la bini. La griche hay sabiduría bíblico profundo. El Espíritu de Dios que te guíe tormenta. Pinico sur humanang ten un acuerdo de oración.
Você Karina Tour, bendición na éxito y prosperidad. Un Kia tremendo. Aleluya. Recibe lo cual con Dios tiempo pabo dice. Tenga mente que un día bendición na pabo. Tengo trabajo para bendición na. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor, oh Dios, por nuestro man Randolph. Randolph. Aleluya. Romana nos também ora aqui, live riba Facebook, live riba YouTube. Kubata na bukas, puti riba YouTube, riba Facebook, riba televisão. Bota tende limpo anto puro. Anto lagi son na tembukas. Mapasya tulo na kwal kunta de Dios kutas troba. Ora kunang. Pasawa kita presencia de Dios. Bakispe. Oh Dios. Hallelujah. Randolph. Gusto ding enska de. Seka nostro man Randolph Senchi. Prudencia stanista. Hallelujah. Gloria a Dios, Tata Santo. Tanque per unità, un spirito di mente che tempira di Randolph, oh Dios. Tanque Tata, o Spirito Santo kagiye, patanto conos, de un acuerdo. Oh Dios, camina abot a ministra. Señor, posicionamos mes, tempira di Randolph, de mente que Señor. Tata, oh Dios, família gente no pode llegar, pues ya llega. Anto bahale de un acuerdo, bahale, bote junto con nos. Gloria a Dios, que nos bendicionamos ta, Randolph, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, por 18 de diciembre que Randolph como un porta, como un pilar. Mira YouTube. Junto con nos, ministerio me ta bendiciona fuerte, para firme, sostenendo el pueblo. Turco tabi ni kuhambar kuset. Turco tabi ni algo nobo soso de. Turco tabi ni pakana de caminda bendiciona. Gloria a Dios para Randolph kami ni pasupan di cada día con tu presencia. Junto con su romano tu ministerio me ta bendiciona. Engrandecendo o nome na abertura de glória para sua tábua da prioridade subir tormenta, tábua palavra oh Deus a cambio subida, tábua palavra oh Deus a transforme, tábua se porta, como ministrar todo dia de família estanista, tempir de Shabal, tempir de Eldred, tempir de Royston, tempir de tudo estanista não, tempir de tudo potência não, tempir de tudo maduro não, tempir de tudo família não completo. Stanista Prudencia, Senchi del Charo, de Rotterdam, de Enschede, de Alemania. Tour! Pasó Randolph tabo de porta. Pe evangelio ta pininapo. Anto pai como bom noticia. Pempidicadum, palabra que não entende ainda, é luz que não compreende ainda. Pues escuridad no puedo comprender luz. Es gloria que te manifestar, babo. Lo cual como te carga tremendo con el Dios. Ten presencia. Aleluya. Gloria a Dios, Randolph. Rumanang, pangding unidad. Pani Bible tapisa. Orasyon nga si babuproy mo. Puta bendisyon na. At manila Dios di kuyop. En capítulo 42 de Job, versículo 10. Utor ko Job asi orasyon. Den tur sitwasyon kita ta. Paso amigo nang, paswer ka rin Dios a bendisyon Cover portion de todo lo cual kita ting. Abe mi kibisabo. Ibamente 2025 ki. Todo lo cual kwasoso de. Den 2016. Todo lo cual ko Dios sa papi den bobida. Lo sa cover portion le tabing Randolph. Y por nosotros, pang menciona el nombre de Randolph delante del trono de Dios. Randolph. Thank you, Tata, mabidi Randolph. Thank you, Señor, oh Dios. Mabidi por mi Senchi, por mi prudencia, por mi, oh Dios. Por mi estanista. Por mi Maduro. Ancora di Jaro.
Oh Diyos, nagtalo sa iyo ng sunyeto ng éxito at prosperidad. Thank you, Señor, oh Dios, Trendolov, tremendo. Como un pila, como un atalaya, pararima mura Jerusalem, tawakin ni Miguchaleu, protejato surumanang, firme, penga presencia de Dios. Gloria a Dios, que bendicionado nuevamente que a palavra de Deus cabira vivo. Bendicionado a palavra de Deus que funciona. Basta turio ka ba din vida. Payunan ko bonito ng éxito e prosperidad. A palavra de Deus que está ministrando de dia sa 18 de Dezembro que irandolo. Hunda ko ba ka ba itong bendición. Ken ko papi ko ba. Lo recibe un toque especial. Aleluya. Gloria a Dios. Landolo. Bendicionado tayo may intaki. Uminta poderoso. Uminta glorioso. Duplique sangre completo. Todo lo cual que te construyó con tesi cual que vino movida. Lo pai de caminho de também maneira para que vem Isaías 54 versículo 17 com nenhum arma guarda formar contra vos, contra nós e lo prospera e tu lenga culanta contra nós tem buscamento não ser condenado. Bendicionado taran dolov. Damo trabalho onde como chega. Dia bendicionado pabo. Rolly Sutram, botei. Hallelujah. Gloria a Dios. Thank you, Dios. A vida de Rolly Sutram. Thank you, Señor. Thank you, Tato, Dios. E 17 de dezembro que Rolly Sutram abinunto conosco. Bem grande seu number. Na futuro no de glória. A palavra de boca vira boca ministrador de nós. Rolly, que ya todo Espírito Santo. Llegando un camino de Dios que pa boyega. Bendicionado taro lemente que ya 8 de diciembre que viniendo un tu conos pabo pandi cada día con la presencia de Dios. Pabo negosyo nang, boyunang, bonito nang, bo pida mes, bo cerca bo mavira matrimonial, torting éxito y prosperidad. Tanque tato Dios pa vida di rola, que nos llama Dios tanque, tato tanque Dios pa vida di rola sutram. Tanque tato Dios por presencia. Tanque Dios para su casa. Tanque Dios para su yuna, su nieto nang. Tanque Dios para su negocio nang. Tanque Dios para su vida matrimonial. Tanque Dios para éxito y prosperidad. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Bendiciones, oh Dios, tato, trucos, necesidad, tato, que sigue perseverar, pini con no tiempo presencia, me por recibir tu honor y gloria, tato, oh Dios, su vida completo, transformada en nombre de Cristo Jesús, Rowley. Un día bendicionado, Pablo. Oh, tato, nos también con Kenneth Mackay, Kenneth. Aleluya. Gloria a Dios, tato, thank you, Dios, pabiri Kenneth Mackay de mente que. Bendicionata Kenneth Mackay de mente que Señor, oh Dios, 18 de diciembre. Kenneth, gloria a Dios. Recibir lo cual que Dios tiene para Kenneth. Kenneth, perseverancia. Houve perseverancia. Houve persecução. Pero tem vitória. Kenneth, turmenta botei. Tem vitória. É família Mackay. É família Pers. É família Wanga. Tur! Trabalho de Deus casoso de dembo. Para firme, rumang. Estamos bien pabopandi cada día con la presencia de Dios. Oh Dios de gloria, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Pabiti Kenneth, tingin aquí. Thank you, Tato, oh Dios, bo gloria, bo palabra, turcostia, bo. De mi Kenneth Mackay, de mi aquí. Thank you, Señor, oh Dios, Kenneth Mackay, oh Dios, junto con nosotros, Señor, oh Dios, ten unidad y un acuerdo. Engrandeciendo bo nombre, Señor, oh Dios, Tata, laganos tur. Rumanang, ten unidad y un acuerdo. Pang menciona el nombre de Kenneth Mackay delante del trono de Dios. Tata, thank you, Señor. Thank you, Dios. Pabiti Kenneth. Thank you, Dios, pa sa iyo nang. Thank you, Señor. Pabiti sa nieto nang.
su ser querido, su casa. Tata, e camino como tiempo cana tu dia. E voluntad di abo din su vida. Tu kos, ting dia jawe, kuting kusoso de ding e vida di kanat. Bendiciona kanat makaita de me inte ki Señor o Dios. E palabra ko ta ser mencionada en su vida. Bendicionata, Señor o Dios, un que llegue tu bendición. Bendicionazo y unan con su nieto, un paz y tranquilidad en la vida, en la casa, y éxito y prosperidad en todo lo cual kulang así. Gloria a Dios, tata santo, e poder ta grande, e poder ta glorioso, e poder ta di lo cual como comisa de envidicar, un poquero la mitad. Gloria a Dios, tata, thank you, Dios. Thank you, tata, Dios, que quer su vida cubrir completo con el sangre precioso, de sangre de Jesús. Thank you, que Dios, pe llamado como tenga propósito de Dios. Para ser cumplida en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, que thank you, oh Dios, que sostenernos Facebook para como atalaya. Evangelista Kenneth, está haciendo un buen trabajo, sosteniendo, guiando toda la humana de Facebook. Mes concurrentes también en YouTube, bendicionamos ang tapas sa mga ministerio. Diyos na ministrador di amin. Ang tubo santo sostener como sacerdote ng aleluya. Gloria a Dios, Kenneth. Un día bendicionada, nos también con nuestro man Giovanni Bote, aleluya. Giovanni Valentín, gloria a Dios, tata. Thank you, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, papi de Giovanni Valentín de Meinte, que Señor, oh Dios. Guapini, junto con nos, 18 de diciembre. Esa, Señor, su pan de cada día. Tempo presencia, Señor, engrandeciendo por nombre, na futuro honor y gloria, su pan de cada día, Señor, oh Dios, pues esa, bota baixo delante, esa, Señor, oh Dios, camina su sono por. Da presença é momento que nós temos conflito, tem junto com o espiritual completo, como ser humano. Glória a Deus, Giovanni Valentín, humano, agradecer Deus, tem acordo, tata tanque para vida Giovanni. Tanque, Senhor, oh Deus, Giovanni Valentín, me inta que, oh Deus, para espírito cerca de sua casa. Tanque, oh Deus, é vontade completa de sua vida, thank you, Dios, por sabiduría y conocimiento, el misterio, digo, el sangre, oh Dios, que purifica, se limpi, que pues que cano de camino, experienciando por gloria, experienciando tu cosa, en el nombre de Cristo Jesús, bendicionado, aleluya, hosplit, está bendicionado, gloria a Dios, sí, Señor, aleluya. Nós também com nosso levantado, thank you, Deus. Thank you, Deus. Agnes Jacob, nós também Rosendal, aleluia. Rosendal, nós também, irmão. Bendicionado, tá? Agnes, e me inta que 18 de dezembro. Thank you, Espírito Santo, kakiabo. Pini de acordo. Junto com o manang Agnes, momento tremendo, boting, bendicionar, pasombra, carne no pobini de presencia de Dios, e presencia de Dios, Espírito Santo aguiabo, você carne, tá na série Calvário, eta queda clavada na cruz, a tua vontade de Deus, de mente que, posicionar sobre tempo cat, tempo vida, pedi você querida, vida de turco tarantibo, aleluya. Gloria a Dios, thank you, Señor. Thank you, oh Dios. Tata, Agnes, sabihin pa supandi cada dia ko na mo presensya. Tata, bota prioridad en su vida. Thank you pa cada orasyon kasi elevada en casti, Agnes. Kaya gamanolo tushi delante mo trono, Dios di gloria, aleluya. Bendisyona bota, Agnes. Rumanang pang-mensyona. Nesse nombre delante del trono de Dios tem acuerdo. Tata, thank you, Señor, oh Dios, para vida de Agnes Jacob.
Doctor, naroon nos tawag espiritual, pelotón completo de un acuerdo, Agnes. Tanque para su ser querido, tanque para su casa, tanque para ministerio, tanque, oh Dios, para cada situación que está por administrar en su vida. Dado el momento que tanque, oh Dios, para la presencia. Agnes, Papa na Dios, ángel ta subibate en bocas. Permite Dios ministrar en mi vida. Llega un camino de hendung por llega. Hawe, me quepo bosa, Agnes. Ey, ángel ta campana de en bocas. Para cubrir que sangre precioso de Mesías. La palabra de Dios está buscando. Minda ng 30, permite 30. No sabe no sabes cómo tener una relación íntima con Dios, pero bendicionada a Dios. Cuando junto con nosotros, porque ante nuestra en su presencia, que la permitimos junto en su presencia. Para cubrir su casa, su vida, pide todo su ser querido con precioso sangre. Sangre ser derramada, pues ser el calvario de llaga de Cristo Jesús. Oh Dios, la que palabra ser mencionada en su casa, porque posicionar un camino mandando por ahí llega. Recibir lo cual que Dios te paga, Agnes. La sombra es promesa de Dios, un taleo, nanta. Dios que miramos, perseveramos. Dios que miramos, primi pa llega. Aleluya, primi pa llega. Pasó mi relación con comisar con Dios, turmenta. Prometo pastor cos relación íntimo, espiritual, junto con nosotros. En unidad, algo grande tapaisoso de perseverar 2026 aquí. Turcos tinko binibek, Agnes. Nada, no pa queda. Turcos tinko binibek, Agnes. Pata cubrir ka sangre. Pata kanando dengan sombra. Jesus ti. Mitabay, pero mi mesta bimbi ba den bobek? Papapuas tulo kwal komasi, iti meso autoridad kumitating. 1000 pukay na bobandelings, 10,000 na bobanderex, pero cerca bo yung plakong piega, so ita pipa tempo, ibota trapa. Di ba scorpion ko kulebra? Kadong palabra, kadong reto, kadong kosko kabin de mo direksyon, empoyega nimitar kami na po so may naser condenaka ba. Aleluya. Un día bendicionado para nuestro estima. Oh Dios. Sarewanga botey. Aleluya. Tata. Thank you, Señor, oh Dios. Babide Isaira. Isaira mainta. Tiyado el Espíritu Santo. Tremendo. Ten victoria. Pasunta fácil. Palanta turmenta binugunos. Isaira boda den victoria. Tu pensamento malo. Tu acto na malo. Kuta voluntad de carne, queda nacer el calvario. Ne cruz. Entonces Dios va a permitir Dios guiarnos, viniendo con nosotros. Pues Dios te me estebo, petrapo que te encuasi tembo, y tordi abo. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, Tato Dios, porque Espíritu Santo me necesariamente que. Thank you, voluntad en su vida de mente que. Thank you, oh Dios, por perseverancia de fe en su vida. Oh Dios, ministra, Señor. Ministra, oh Dios, camino mandiano por ahí llega. Susupandi cada día le bien puta por presencia. Tata Santo, oh Dios de gloria, aleluya. Lumanan de un acuerdo de unidad. Isaria, el pelotón Espíritu Santo, de unidad de un acuerdo, ahora que te camina botay. Ang menciona el nombre de Isaria Wanga, delante del trono de Dios, mi hermano estimada. Tata, thank you, Señor, para Isaira. Thank you, Señor, oh Dios, mi familia Wanga completa, thank you para su ser querido en su casa. Thank you, oh Dios, por voluntad
Tenga 18 de diciembre completo en su vida. Thank you, Dios, por un guía tremendo. Thank you, Dios, da abo. Lo cual como comisa. Último palabra también, porque alfa y omega. Thank you por su trabajo. Thank you, Dios. Onde que llega tu bendición. Thank you, Dios. Como assim depende tudo mainta. Abo pai isso delante. O tudo lo qual lang que tem quase. Ta si caba isaria. Diciamo Dios tanque. Alto lo qual lang quando desigual. Ela nabe autoridade caba de llama de su sangre. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Bendicionata isariamente aqui, Senhor. Bendicionata isariamente aqui, Senhor, oh Dios. Cumplibay mo sangre, canando tinha sombra. Vaya un camino, oh Dios, camino abo, abisa, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, tata ministra. Oh Dios, di gloria, aleluya. Bendicionado estás, Señor, oh Dios, Isaria. Cuando ko llega mo itong bendición, quien ko papi ko mo, lo recibe un toque especial. Ta santo, y mantenemos cas camino mo ta Biblia, limpio to puro. Laga, Dios, su voluntad, su continuidad, ting el día nang ki, no está drentando den día nang Isaria, kue enemigo ta, pero, mantene perla ko ba ta recibe turmenta. Dios su trabajo, pues era así de vida. Tiene duro nuestro man, aleluya. Puta bendición. Lisbeth, buen día. Dios bendicionado, conta, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Thank you, Señor, oh Dios. Pabidi Lisbeth, de mente aquí, Señor. Thank you, tata, por palabra, por voluntad, turcos, diabo, Señor. Thank you, Señor, oh Dios, tabo de Dios, ka comisa, lo cual como comisa nunca queda en la mitad. Thank you, Señor, oh Dios, por Espíritu Santo, guía Lisbeth de mente que, Señor. Viniendo con su humana tu de presencia divo, camino por palabra, por gloria, tu coste abota, Señor, oh Dios, santo abota, Papa, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios, con Lisbeth, oh Dios, está de victoria, tormenta, junto con su humana de presencia, Señor, oh Dios, engrandeciendo buen nombre, nabo, tu honor y gloria. Tata bendicionata, Señor, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor, tata ministra. Ministradamente que, Senhor, oh Deus, camita mo palavra, tu costa diabo. Tatala que costa ng novo, oh Deus, kuting kupinan subido, oh Deus, e comprende e recebiran, aleluya. Pero manang, pang-mention na, en nombre de Lisbeth, delante del trono de Dios, aleluya. Tengo un acuerdo, Lisbeth, nos turta junto. Tata, danki, Senhor. Pa vida de Lisbeth, vida sa yunang, sa pamilya ng tunay na rincon, abonero na korsaw ng Ulanda. Tanki, Señor, oh Dios, bago voluntad en tu vida. Tanki pe paz y amor y gracia, tranquilidad en su vida día Yahweh. Tanki, oh Dios, estamos haciendo turcos no tiene. Tanki pa transformación, tanki pa cambio, tanki pa turcos. Bendicionado tal Lisbeth mente aqui que a palavra de Deus abrirá vivo de vida. Kuta ministrando llegando un camino manteniendo un fuego, Dios de gloria, la que palhapat la prioridad, la que costan grandioso de mente que el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, ministra, Señor, oh Dios, ministra, oh Dios, tato, tú lo cual tu yugo desigual. Tengo que fight el nombre de cruz. Tato, se llama, diba, Lisbeth su nombre, Señor, oh Dios, tato, tu maleza, tu dolor. Tu sufrimiento, tu lágrima. Tato Dios, potinang. No carga. Nos te ayude carga ng 13 na nabo. Nos estará Lisbeth más cerca de nos. Espiritual. O tata, papoposicionabo mesmo en su vida. Pakos ng novo, Señor. Umisa susude. Kami naman din nung payego, Dios, yegay na, Señor. Yegay na ang tubo papya,
Anto posicionado mes. Tem nome de Cristo Jesus, Lisbeth. Privo de sangue bota. É paz de Deus da tempo casa, tempo família, é comunicação. Cultura é com que papo cubo. Deus a começar a til conecaba. Respeito bom tem inimigo. Não importa o inimigo de não pensamento, pero a você estima tur, você coração que botinho tu coração com Deus a começar a formar e pimpiba dentro. Permite Deus guia a vida pabo. Deus tem vida tremendo pabo. Deus tem coisas boas pabo. Peta mo bem tormenta, pero pode Deus continuar de vida, aleluia. Gloria a Dios, Tata, thank you, Dios, para Rutmila Pers, aleluya. Bendicionato Rutmila Pers, te meinta que Señor, oh Dios, cuabinunto con nos. Ministerio mita bendicioname, Rutmila Persa. Señor, oh Dios, cutaba de Dios de poder, cutaba de Dios de gloria, cutaba de Dios tata kami de palabra que cambia turcos. Esa, Señor, oh Dios, Espíritu que te guía tormenta, que te den victoria, oh Dios, divino en tu humana, ministerio me te bendiciona, de palabra de vos, Dios, cumplir, ser cumplido en su vida, oh Dios, de gloria, tata danke, Señor, oh Dios. Turcos del diablo, Señor, oh Dios. Aleluya. Quitado, oh Dios, no momento que nos dur de acuerdo. Na dotrek se acabou. Mila, Romana bang mencionar em nome de Rutmila Pers diante do trono de Deus. Tanto thank you, Deus, para Rutmila Pers. Thank you para sua thank you para sua casa, thank you, Deus, para tua situação que está dentro. O tata babo glória, da testemunho não tá, thank you, Deus, para sangue, que ser terra má vai ser calvário, que vem na direção, Senhor, oh Deus. Ministrar, Senhor. Ministrar de família Pers, família Macai, família Wanga. Turco de Amsterdam, de Hoogvliet, Mundo Novo, Buena Vista, Turcaminda, Senhor. Quitado, Deus, é vida de otate, vida de Rutmila Persta, tempo manco, priboide, sangue, nós está bem contra cada dolor, cada sofrimento, cada data, de nome de Cristo Jesus. O Pai de caminho da Nabi, passou, mas não tem nada, não tem posição para nós, em nome de Cristo. O tá bendicionar, o casta cumprir. Pode precisar sangue. Tem que papi cubo, lo tá bendicionar. Passamos Deus a começar a ministrar de movida. Permite Deus, papi com Deus, angle tá subir, celo tá abrir. Rutmila, você acaba com Deus timabo. Que te rustig. Passou Deus vontade, lo continuar em tempo apropriado, já. Passou me acaba, bota perseverar a tormenta. Essa acaba, obedecer ao mesmo Deus, mande todo poderoso. Então, ele alçava, sua vontade lo continuar de movida, no tempo apropriado, para escrever, no Pedro, capítulo 5, versículo 6. Glória a Deus. Não olvida que te pisa, tem Efésios 5, de versículo 4 e 7. Pese esperta, a boca de dormir. E lanta fora de morto ng Cristo Jesus, lo luz arriba mo vida. Pese, mira, bom, como Santa Cana, no manera de bobo, ma manera de saber, haciendo bom uso de vosso tempo, para sobre dia não tá malo, pese, não seja bobo, mas compreender a vontade de Deus ante Rutmila, a compreender a vontade de Deus. Rustig. So tercosta buta spiritual turte ikaba. Disclada si Dios danke. Tercosta de Dios sumang. Amen. Un dia bendicionado para nuestro hermano estimado. Danke tato Dios, Sheritza chinga bote. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Danke tato Dios, para Sheritza chinga de mente aquí. Danke tato Dios, por voluntad tremendo de su vida, de su casa. E boa palavra, Senhor, oh Deus, com a prioridade em sua vida.
Tan kita ta sirit sa komponde sa emainta sinigi. Sa Espiritu de Dios tagiyabo. Nada carne, nung voluntad de carne no po bini de presencia de Dios. Foral, kami ting un acuerdo y unidad de oración. E carne e voluntad de Dios. Bota victorioso di ba je, Charitza? Paso ilakid na siri Calvario, ang Espiritu de Dios aggiyabo. Abot junto, tem unidade e um acordo. Agora que pastor não tem, agora que apóstolo não tem, agora que não tem. Agora que está pouco Deus, vou portar na boa trabalho, vou portar André, vou portar na boa casa. Pero nós todos aqui, tem unidade um como espiritual. Apenas Deus para Deus entender, lo qual como que passou de Deus Deus está mirando coisas, pero Deus que entende nada de boca. Pasombra work que shelo tabri. Ang kita subi ba? Babini, pabupandi cada dia, junto com burwanan dilante trono. Rumanang, pangrada si Dios de un acuerdo. Tanki pabida, di siya jenga. Tanki pabida sa lo, tanki pabida sa kasa, tanki o Diyos pasuyunan ko sunyeto nang, tanki o Diyos mabuluntad ng subida, tanki o Diyos turkos di abo. Ta continua. Bendicionado ta. Sheritza, demo trabaho, demo kas. Undo ko ba yan, kabo ministeryo. Ken ko ba yung papya ko bo? Lo si un toque especial. Tatatangkot, Diyos Sheritza. Unto ko nos delante trono. El trono completo, el trono camino tabota ministra, tabota papya. Oh Dios de gloria, tanki Señor, oh Dios, Sheritza, me intikito minta tremendo. Uminta glorioso, uminta bendicionado, cielo tabri, papia cu Dios, tata, ministra profundidad de mo palabra, misterio de mo evangelio, lo cual não puede un comprender, Señor, oh Dios, te me inte kitabo ta ministrar, não pueden comprender, oh Dios de gloria, tanki tata, pe unidad, un acuerdo, unos turding Rotterdam, de Rotterdam Zuid, aleluya. Bendicionado ta, Sheritza. Bendicionado casta bo yun na bo niya tunang éxito e prosperidad bo tindem bo trabaho. Bo kasa pastor di kas. E voluntad completo de Dios tembo vida. Cupri completo pau de sangre. Pues despierta. Cantela mi traza que sente tembo kas. Mantenese en de, Sheritza. Talaga ba, tiene duro. Pa sombra. Relación íntimo como de tormenta con Dios. Junto con nosotros de un acuerdo. Pota bendicionar. Aleluya. Y bocas completo. Oh Dios, aleluya. Jaime Curiel, bote. Gloria a Dios, tata, tanki Señor. Tanki tata, oh Dios, por nuestro man Jaime Curiel, aleluya. Junto con nos de mente que tata perseverando, Señor, oh Dios, tata glorioso, pasón besar, que te más vencedor, ten victoria. Junto con nos, tengo presencia. Camina ta bota ministrar, camina ta bota papia, camina tu costa diabo, Dios de gloria, mente que oh Dios nos te llamamos danki. Tanki, Señor, oh Dios, por palabra kabirapibo. Tanki, oh Dios, tata pa, paz que tenga en su casa. Tanki, oh Dios, tata pa, combinación íntimo. Guapo, comienza a ministrar, manifesta, oh Dios, camina mandando un pollera de mente que oh Dios de gloria. Bendicionar, bota. Machay murik. Basta bendicionar. So mabini may presença de Deus que tabupandi cada dia. Unto ko taburumanang yung acuerdo de oração. Sabe, sabedoria e conhecimento aceita. A palavra de Deus da prioridade em bopita. Pabuta Deus delante de turcos. Glória a Deus. Aleluia. Tato Deus. Oh, bendicionado ta, Senhor, oh Deus. Aleluia. Aleluia.
Gloria a Dios, sí, Señor. Bendicionamos ta, Señor, oh Dios, aleluya. Thank you, Señor. Sa Amerik sulit ta bendisyon na. Buyuan ta bendisyon na. Bukas ta bendisyon na. Temo trabaho ta bendisyon na. Quem ko bien papi ko bo. Lo recibi bendición. Lo recibi un toque especial. Bendicionado ta sa Amerik. Dia Chave, 18 de December. Tiniduro ipara firme. Dios te maburumang. Hallelujah. Thank you, Señor. Tranquitate mente que aumenta tremendo, aumenta glorioso, aumenta, Señor, oh Dios, camino por palabra de prioridad, ministrando, aleluya. Thank you, Señor. Tranquitate, oh Dios, para vida de Ruth Mila la cruz, aleluya. Gloria a Dios, thank you, Dios, Ruth Mila la cruz también. Tengo presencia en tu conos. Tata mo voluntad, mo palabra, turcos ti abo. Kaya mo Espiritu Santo pa sombra, voluntad de carne, no porta guía un tu conos. Tamo Espiritu Santo, pa suma tu voluntad de su mes, aqueda na, seri Calvario. Ahora que Señor, mira la cruz, un tu conos temo presencia, pa su pan de cada día. Tata pa recibir, tu dia de novo, tu lo cual ang kubatapapya, paso mo misericordia ko mo compassion ta turmeinta de novo. Thank you, Señor. Thank you, Tata, kasako te porta, kasa, with spirit of obediencia, talaga kita ka na din victoria. Tata ni sabiduria conocimiento de mente que, Romanang, laga nuestro grita na Dios de un acuerdo. Thank you, Dios, pabinirot mi la cruz. Thank you, Tata, paso yun ang sunieto ng sukasa. Thank you, pa ministerio, y thank you, Dios, pa espíritu de obediencia. Thank you, oh Dios, pa sabiduría, conocimiento, profundidad, de lo cual ko te escribí. Thank you, oh Dios, manebo te bisa. De buki Efesios 5, versículo 4. Despierta, abo ko te drumi, ilanta for di morto nang. Y Cristo lo luz arriba bo. Kasi mira bom, con vos na antakana, no manera de bobo, pero manera gente sabi. Haciendo bom uso de vosso tempo, para sombra e dia não tá malo, pensei, não seja bobo, mas compreender é vontade de Deus, Mila. Deus que bisabo alguém não. Vai profundidade da escritura aqui, Efésios 5, versículo 4 até 17. Compreender a perseverança de Deus, a palavra de Deus, com ser ministrado em vida nos cada tormenta, tem cuidado caminho de Deus que bendicionado yun nanta, bonito nanta, bendicionado bokasa, bendicionado cielo abri kami dapat tawo ki, ang kita sumibarot mila, permitinang ministra tempo vida, hallelujah, gloria na Dios, hallelujah. Tatong sabing, Rutmila, buat kas, na kupri ke sangka di Kristo, pidi ba yun ang, pidi ba niyato ng, bukasa, tur ang ta kampan na ronti ng, pasombra, tur mainta, e as praco, batraco Dios, bata kumple ko din, di tatin su presencia, unto kunos tur, kuta spiritual, unta mira nos, tamiso ba tamira, pero, nos turta junto, ahora que nos menciona nombre de otro, tenos oración. Un acuerdo nos está. Esta skibi. Oración así, Baba Proimo. Bota bendicionar. Aleluya. Dia bendicionar, Babo. É 18 de dezembro que. Kita perseverar, que é bobinho.
pasombra nos timabo, como rumang, un amor incondicional. Hopi ko spososo de, pero taser deklaraka ba bíblico, we kareto ko nos to kuri kita yingi persecution, anture inimigo no panyabu eta bing eta si etrabaw ding isunong ko naman cerca debo. Isunang ko, bating ko tende di je, nang eno kaya pa botende di nang. Bota bendisyon na, amen? Gloria a Dios, aleluya. Bendisyon na bota, Kenneth Makay. Tremendo, bon trabaho Kenneth. $1 po tambe. Aleluya. Erumana turta sinya skibi. Nanta sinya resa. Turkos nanta sinya. Ting hopi. Kung talaga mira nang. Pero no sako nante. Pota nanting 22 na. Pota nano po skibi. Nang saki ng skibi. Pero asina rumanang. Bota doon na nang. Bota sostene nang. Bota doon nang ebrio. Bota talaga nang taliper. O sa Kenneth. Nos tursa ko no sa komisa. Nanta bira libo $1. Aleluya. Pero mano di YouTube Live o Facebook Live. Thank you, Señor, oh Dios. Mabili Mariska Abraham. Nos tabay din Den Haag. Hallelujah. Nos sali Den Helder, oy. Sa karut mila. A cruz. At nos tabay Den Haag. E peloton spiritual tabay Den Haag. Sa Mariska Abraham. Mariska, bote ay. Gloria a Dios. Sí, Señor. Hallelujah. Gloria a Dios. Thank you, Tato, Dios, Mariska, Abraham, taki. E voluntad diabo, Dios, bo Espíritu Santo, kagiye. Pinunto ko nos de un acuerdo. Kaminda abot a ministra. Kaminda abot a papya. Kaminda abot a inan. Dios. Thank you, Señor, oh Dios. Kuso voluntad mes. Di kari, keda seri Calvario. Anto. E labing de presencia, camina, nos turputa boyunan ta. Ten unidad y un acuerdo. Mariska, llama Diyos tanki. Llama Diyos tanki pe dia. Llama Diyos tanki pe luz. Llama Diyos tanki pa junto con nos. Den unidad y un acuerdo. Llama Diyos tanki pa panti cada dia con su presencia. Que la permitivo bini. Pues tordi bo mesmo por bini. Tordi kagiyabu. Abot ay porta pe evangelio anto pe porta sali e pong noticia que dembo yuko bonito ng kuburumano turbo ser kerinang e família Abraham completo. Llama Dios tanki que le vida prioridad tembo vida turu mainta. Llama Dios tanki pe sangre ser derramado ser Calvario yaga de Cristo Jesus. Llama Dios tanki como Jehová Rafa tembo casa Dios de sanación. Tanki, privilegio, picadi lang sa trono. Ahora que, junto con Rumanang Tour, oh Dios, Rumanang, ang menciona, en nombre de Mariska Abraham, junto de una tempo oración, tempo cas, mencioné. So, rumila ka Bible tapisa, orasyon nga si Baba Proy mo. Rumila ka tapising, buka di Job 42, versikulo 10. Job ay double porsyong, turkela, dan tu sitwasyon kita ta, ela kita rin sa baso amigo ng surumanang. Gloria na Dios. Menciona el nombre de Mariska Abraham de oración. Tata, thank you, Dios. Pabiti salu. Mariska Abraham, thank you pa sa iyo ng sunyeto ng surumanang. Bibi Abraham. Thank you, Señor. No momento que abo presencia kami detay, e porta riba kama, e porta sinta, e porta unda kita. Mariska, buteri mo television, lagi zona democas, butamiran lagi zona democas. Patuloy ko desigual, pasa po. Tulo kwal ko ta stropa. Pasombra, tulo, malesa, natin ta di Dios. Tapos gloria manifesta.
Pero el terreno me está santo, tanto limpio. Pastor Moisés sabing dilante Dios, Dios di ko na pare nang. Kita po sandalya, o sa terreno kita santo. El terreno kami na butawe Maritza. Diyos que ministra, kami na bulagan yun de llega. Kami na bulagan yun de papya. Diyos que te de fue boboka. Pide Diyos perdón, kubasi nang. Hasibo kami na limpi. Pasombre e ministerio to kumisa dembo vida. Dembo kas. Prome ko po bay, pape dembo yunang. Pape dembo tinan su vida. Kinan din kwasi. E momento nang kutaboso. Botaboso. Diyos que pa bota perfecto. Relasyon intimo de mainta que marisca botei. Relasyon intimo ko botin ko Diyos awar que tapen disyonata. Thank you Diyos. Pasabiduría, profundidad y palabra, con los revelados en su vida. Thank you, Dios, por el misterio del Evangelio. Thank you, Dios, bota camino de ta angalang ko ta campana de su casa. Ta subi ba, e presencia de Dios tenang. Papya ko Dios, marisca, lo cual ko bagama Dios así. Éxito y prosperidad en tu ser querida. Ministraba poder y gloria, Señor, oh Dios. Pues tabo, lo cual como está señuendo lo quasi. Papia con Dios, mi román estima. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Marisca Abraham, un día bendición a Pablo, aleluya. Gloria a Dios. Mirna Brown, botei, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Tremendo bata Dios. Aleluya. Tata, gloria a Dios. Bendicionar nos da. Ministerio mita bendicionar meinta ki. E meinta kita paped en cada un cas. Tapaped en cada ministerio. Oh Dios. Tanki po nuestro mang Imelda Sofia. Aleluya. Seri Peter Mine, Corsaw. Ora nang upi avanza. Pero era un manki. Sa. Conta ti su mesa da bini. Te Espíritu Dios. Da guíe. Patahon tu conos. Ten unidad y un acuerdo. Pan quitado Dios. Imelda Sofía, ser que ya adoremos Espíritu Santo. Y abin paso pan de cada día de mi presencia. Oh Dios. Thank you, Dios. Pa perseverancia de fe. Thank you, Dios, para crecimiento. Aleluya. Tata ministra, Señor. Ministra, oh Dios, de gloria kami naman din nung payega. Pabo palabra ta pibu, Señor, oh Dios. Tata, thank you ko mabira prioridad. Ten vida, oh Dios, de Imelda Sofía. Thank you, oh Dios, esako te porta. Evangelio. Epong notisya po pas yega na turlok sunang pamilya Sofia kompleto yugos niya ng turko kono si Cristo ainda. Thank you Dios pe gloria di mo ko ta manifestar mo supira en nombre de Cristo Jesus. Poderá, Señor, oh Dios. Haz un trabajo, oh Dios, el trabajo que te encuaste en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendición a vos, Melda Sofía. Romana la que nos menciona el nombre de Imelda delante del trono de Dios. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Tan quitado, oh Dios, para vida Imelda de meinta aquí. Tan que, Señor, para vida Imelda se yunan. Su nieto nang. Es familia Sofía completo. Es sangre, oh Dios. Que se menciona. Ten su vida. Es sanación. Cuida tomando el lugar, Señor, oh Dios. Turcos de abo, ten su vida, y el día sabe, perfección completo, aleluya. Gloria a Dios, sabiduría y conocimiento, Señor. La palabra de tremendo, Señor, oh Dios. Oh Dios, ministra, Señor, oh Dios, ten vida Imelda. Tata revelabo mes. Pasombe que tendebo palabra, que tendebo papia.
Thank kita, oh Diyos, pe orasyon kita sienda waki. Tayaga Manolo, tushi delante mo trono. Thank you, Señor, oh Dios, esa, Señor, oh Dios, el momento que tu momento tan sagrado. Caminde shelo tabri caminde tai que tengo que da papia nabo, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios, que tu botequilla completo de su vida, aleluya. Sí, Señor. Oh Dios, aleluya. El trabajo te digo, Señor. Thank you, oh Dios, que espíritu obediencia de envidia Imelda Sofía. Buti un día bendicionado, ora volantamente bendicionado ta. Quien cupa pe cubo de bocas camino botay, tú lo recibes un toque especial, Imelda. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, oh Dios, purificación. Turcos diablo, Señor, oh Dios. Nada, nada de nos mes. Abo de Dios, lo cual como comisa, nunca po queda na mitad, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. O poder estar tremendo, o poder estar grande, o poder estar glorioso. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pampung adoración tremenda, Oruma. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Alfarero. Y Señor. Thank you, Tata. Oh Dios. Oh sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Oh Dios. Thank you, Señor. Aleluya. Aguecinta alfarero. Thank you, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Tembokas bota. Puporta undo ko boke. Pero lagi adorasyon ministra. Anto anta na Dios. Bible te pisa dem salmon sing. Crenta de mi plenchi, de mi presencia, adoración, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Alfarero, la que formabo, la que formabo, la que formabo. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendicionar, man. Bendicionar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Oh Santo. Aleluya. Alaba Santa, alaba Siete. Oh Dios. Sí, Señor. Aleluya.
Aleluya. Sí, Señor. Tan quitado, Dios. Emente que, Señor, oh Dios. Bendicionanos está Steven Anzano. América, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh Dios. Tan quitada. Steven Anzano, emente que. Tanki, Señor. Tanki, Tata, que ya adoremos Espíritu Santo. Junto conosco temos presença. Tata, caminho da palavra, boa voluntade. Turcostia, Tata, oh Deus. Oh, bendiciona Steven Sano da mente que Tata, que ya adoremos Espíritu Santo. Junto conosco, humano, Tor. Tem unidade e acordo. Caminho do Espírito Santo, tá caminho turta, o Tata, supan de cada dia, boa presença. Bendicionar Stephen, tá, o Deus nos torna Herlan. Espiritualmente, Senhor, o Deus, caminho da palavra, boa vontade, da prioridade, caminho constante de abo, da sociedade. Bendicionar Stephen, sano de mente, que tá junto conosco, caminho de poder, caminho de voluntad, camino, Dios, ta candela, oh Dios. Háganos tu humana de unidad y un acuerdo. Menciona el nombre de Steven Anzano. Delante del trono. Tata, tanki. Papidia Steven. Tanki, Señor. Oh Dios. Pastivos su yunang, su vida matrimonial. Su casa. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, Tato, Dios, su vida como pastor de casa. Thank you, oh Dios, para prosperidad y éxito. Thank you, oh Dios, por voluntad completa. Bendicionas, Steven, de mente aquí. Camino por palabra de ministra. Bendicionas, Steven, oh Dios, onda que llega tu bendición, Kiko que papia. Tu palabra bendición a Kiko que hace, oh Dios, tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Ministra, Señor. Ministra de mente que, Señor, oh Dios, camino por un Dios tremendo, camino por un Dios, Tata, voluntad completa en su vida, Tata, en Herlen, algo nuevo, Sosre. Tanque para transformação de sua vida. Tanque, ó Deus, para sua família completa. Ronte de mire glória de sua vida. Tanque, ó Deus, pegue Espírito Santo do dia de novo. Estive num dia tremendo, bendicionar. Cobrir que sangue de Cristo. Danando tem sombra. Hope por bem da direção para ser acabou nada por chegar para sombra. Por ter autoridade canda riba tur. Salpião com colebro com turcosco bim. Tur palavra mencionada em direção com ta quadra na paitera segundo Deus a condenar tur em nome de Cristo Jesus Steven. Dia bendicionar papo. Aleluia. Gloria a Dios, Rumana Tur. Bendicionamos Santa María, hoy botei. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Bendicionamos a María de mente aquí. De mente aquí para trabajo de Dios. Espíritu Santo de Dios que guiamos. Espíritu de Dios. Quiera la gabodrume, quiera la tabo. Bota junto conosco, junto de la presencia de Dios, camina Dios su palabra, camina Dios su poder, camina tu costa de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, ministra Señor, ministra de mente que Señor, oh Dios, la palabra de Dios, escuta, bendicionar, tan quitado, oh Dios de gloria, oh Dios, palabra de Dios, escuta tremendo. Tan quitado Dios ku Marisa bini pa e pan di cada dia. Kutabo presencia tata. Camin de sa kutabo gloria. Camin de sa kutabo palabra. Camin de sa Señor. Kuta abo ta turcos. Camin de sa Señor oh Dios el trabajo como comisar en su vida. No queda la mitad. Turtia, Señor, oh Dios, esa como presencia, en su casa, esa, Señor, oh Dios, ángel ta subi, va, esa, lo cual que papia, vos te atende, paso, le mira, con el sinti, esa, gloria que manifestar en su vida, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Bendicionamos, Tamariso, oye, me intequila, cuando tú mencionas, pancritan a Dios, tata, tanqui. Papi de Marisa hoy.
Thank you, Pabidi, sa iyo nang, su nieto nang, su ser querinang, su sinkuruman ng turno na korsyo. Thank you po tu su konosinang, rontiche. Thank you, O Dios, y gloria, O Dios, di abo de su vida. Thank you, O Dios, tabubulotad, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ministra, Señor, oh Dios, la luz resplandecer y bustimos subir en su casa, la su casqueta purificar. Lago Dios, tabo palabra en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionado ta. Aleluya. Marisca, mamá, Marisa, un día bendicionado, pavo. Quiero tener oración. Que te voy a de Dios. Pasó el momento entre el sector para nuevo aquí. La presencia de Dios te tiene boca. Tu ora. Mantener limpio. Más limpio mantener bocas. Mas Dios su trabajo quiere de moverme. Que me limpio. No haga nada contra de Dios. Continuar de bocas. No haga ni de grita para que quieras. Y gana para malo de ende. Así redo de vende de bocas. Se não começa a papo de vende, bisarang bom que tende conai, para bom mente que está limpo, bom tinar de corda, para mente da de Dioso, o adoração, como oração, como costan. Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Esta bendición a Marisa. Oh Dios, thank you tata. Nossa salidela, a nosso pai. Trachten se con nuestro man, papi. Aleluya, papi, botei. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Thank you, Tato, oh Dios. Papi, nuestro man, papi, pasial, oh Dios. Thank you, oh Dios, ten victoria. Turme inta, un tu cosur humano de mente aquí, oh Dios. Ministra, Señor. Ministrar de mente que deve de próprio Deus está em nome de Cristo Jesus, o Espírito Santo, que guia próprio vindo conosco de acordo, Senhor, oh Deus, ministério me também bendicionar, para o próprio sa, oh Deus, caminha 2 of 3 está, vinaba a palavra em não botar Deus, bendicionar, botar próprio, que ser guiaba pini, para o pan de cada dia de presença de Deus, meu irmão, tem unidade, acordo, completo, un trasto espiritualmente, junto con papi, ang kita na Dios. Tata, thank you, oh Dios. Papi de papi, thank you, Señor, oh Dios. Pabo presencia. Thank you pa sa iyo ng sunyeto ng. Thank you, oh Dios. Bo palabra kami na bibo ng subida. Thank you, oh Dios. E voluntad yabo. Completo ng subida awe. Tata ministrar, Senhor, oh Deus. Ministrar de mim de papi, Senhor, oh Deus. Tata profundidade, boa palavra. Thank you, oh Deus, pelo Rafa dentro do carro. Thank you, oh Deus, por misericórdia, por compaixão, turma inteira de subida. Thank you, oh Deus, tata saco de porta. Bom notícia por ser ministrar tortiche. Papi, peticionava, tá? É mente aqui. Aleluia. Thank you, Senhor. Tata ministra, papi bosa, Cristo ta caminho botawoy, eterno ta santo, papi na Dios pa Dios ministrar, tempo vida, tempo situação, aleluia, glória a Deus, Senhor, papi boyuna bonito ng éxito e prosperidade, turcos, pong lo sosode de ng vida, aleluia. Está cobrir completo, papi, que sangue. Kitata, papi, parcial, de mente que família parcial completo. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Thank you, Señor. Aleluya. Oh, Dios. Está bem con nuestro mam, tata. Indra, botei. Gloria a Dios. Thank you, tata. Thank you, Señor. Thank you, Senhor, oh Deus, para Indra, confissão de mente aqui. Thank you, Tato, oh Deus, Indra saia a compreender. É momento de mente que Indra, de Espírito de Deus. Thank you, Tato, oh Deus, é vontade de abo. Thank you, Senhor. Palavra kabira vivo. Ten vida de Indra, Señor, oh Dios. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios.
Oh Dios, aleluya. Dan kita te voluntad di Indra mes, trucot carnal, kita na sa Calvario. Ang tawar ki Señor, oh Dios, e presencia di mo, Espiritu di mo kagia Indra, pabinun tu conos, ti mo presencia, pa-engrandece mo nombre, panabuturo no ri gloria. Paso may presencia di mo, Señor, oh Dios, kasupang di cada dia. Tata papabay sa delante, pati un dia bendiciona. Pati un dia, Señor, oh Dios, un camino limpio e puro. Aleluya. Tata ministradamente que, indra kusako ta ete porta, oh Dios, papa evangelio ministrador dice. E porta, Señor, oh Dios, camino turkuten de papia, turo dia tingo dobla, tulenga tingo confesar, lo cual ko bahasa din vida de Indra, e transformación completo. Gloria, aleluya, tata. Ministranamente que Indra ka somete sumes, di binunto ko sa Romanan tour. Antonos completo, tem unidad, tem un acuerdo de oración, junto, tem un acuerdo, ay llega Rotterdam. Amin da botay Indra, ay nagnos turta. Nos mawurkin ta iglesia, uting mantene anto nos turta miro, awurkin eta espiritual. Manera palabra de Dios también, sa tong inspiración espiritual. Oración así de un acuerdo. Nos turta kubo kipinda. Anto nos te grita na Dios. Por su Bible ta pisa, oración así mabaproy mo. Pota bendiciona. Anto na buka de Job 42, versículo 10, ta para sa gabi. Tulko Job sa oración. Siyempre, pasuro amigo nang kusur cerca rin ng Diyos sa bendisyon ko double portion dito lo cual katapat ating. Awindros the mencionable number de un acuerdo delante de Dios, pan romano de unidad. Tata, tanki Señor, pabidi Indra. Tanki tato, oh Dios, pabidi Indra sa iyo ng sunyeto ng. Tanki pabidi Fayo. Fayolet, tanki oh Diyos, pabidi. Oh Diyos. Thank you, Dios, pabidi Odalis. Thank you, Dios, pasukat. Best in the company is that muno. Thank you, Dios, patulok walang. Kutaronti Indra. Thank you, Dios, paturendo ko conoce. Lo mire transformación de Dios en su vida. Thank you, Dios. Éxito y prosperidad espiritual. Thank you, Dios. Llenura, sabiduría, conocimiento, misterios de evangelio, por paz, por tranquilidad. Bata tranquilo, Dios, que la tiene duro na bo. Por lo cual, como hace en su vida, gente no por así. Tanto Dios que luz, cual resplandecer en su vida. Tan quitado, Dios, tabo de Dios Todopoderoso, cual cubrir que sangre dice de Calvario, donde llagan de Cristo Jesús, cual pinte su dirección, como Jehová Rafa, que le recibí, es transformación, es salvación, tata, en tu vida eterna. Gloria a Dios. A Dios Indra. Amin da botawa que tu terreno santo. Tu terreno, amin de cielo te abrir. Nunggal di Dios ta subiba. Undo ko niya to kubayunan ta. User ka rin ng ta. Nalo ser proteja. Paso maabot ang porta. Kuta persevera turmenta di taon tu conos. Tenga presencia de Dios. Oh Dios. Recibi lo cual ko Dios tiempabo. Papi na Dios, ainda te ser nos turtingkos, Indra. Papi na Dios, tú lo cual con Dios que tiene Dios a turcos. Pero Dios quería en relación íntimo a que abusó con él. Anto nos tur espiritual un tocobo. Papi tiempo son a Dios, lo cual con Dios tengo quita ainda febo.
Nós tem algo ainda. Pastor mamãe Pablo tapisa. Que miserável é mesmo como apóstolo tá. Como maioria biaket tu pai, é que cumpre com o qual não conhece não quer. Pero graças a Deus que tata, com sua mente de focus se pode, que para como vitória, riba patay de sua carne. A sombra, ainda nós também por meu planeta que ainda. Nossa carne com sangue ainda tem constante de nosso caráter, que tem que ser cambiado. E ama Deus tanque. Que de mente que você permite Deus chegar tem na Indra. Perfeição completa de mente que tem de Indra, oh Deus. Bota Deus que pode turcos. Oh Deus, aleluia. Ministra, Senhor. Ministra. Kami de Indra quer que está suso. Contamos o Espírito de Deus tabi pa tempo. Ezequiel capítulo 36, 26. Tabi sa Dios abini cambia coração de piedade. Você é um mole, e em Espírito Santo, você é mes. Tabi ba din. Yama Deus tanque. Do coração que la cambia. Como mente. Ocupado com Deus. Glória a Deus, pastor. Deus por essa Indra. Aleluia. Dia bendicionar pa bo. Pata kubri bo de sangue. Quarto ko etabi ba den bo. Bisa mitabay, per mi mestre mi ba den bo. Papapuasi meskos kumasi, meso autoridade kumiting botameloting. Mil po kay na bobanda links Indra. 10,000 na bobanda Rex. Pero cerca bonado po yega pa sombra bote autoridade. Pagkana di ba scorpion ko culebra. Turlenga, turredo, turcosco, karabing tempo direção. Peber tapisa ng buki Isaías 54, versículo 7. Kung ningong arma kuwado forma contra bo, lo no prospera. E turlenga kulanta. Contra bo, tem juzgamento, não ser condenado. E pai tira seco. Aleluia. Basta mading Salmo 91, versículo 8, sungay tabi sa kung Diyos adun na su anggal lang encargo, di po, pawardabo din kiko ko ba, undo ko ba yega. Un dia bendisyon na pa barubang bota din yung sombra. Kwarta ko bote porta. Pe evangelio po yega, tempo família completo. Paso ora na mira, Indra novo, de sungko Diyos at transforma. Sungko gente, no por yega cheleve din sa bobida. Hallelujah. Ita bendisyon na. Amen. Un dia bendisyon na pa po Indra. Tinidura na Diyos. Paso dia na aqui, dando pista fim aí. Ta dia na ko, boting ko ta de presença de Deus. Tudo lo qual ko sucede ko boting ko assim. Puntra Deus, pedi Deus permite. Tata, me poase sei. Basomba tanta farfelo, pero pota tem vitória. Pero pota bem mente conosco. Pota tem vitória. Tinidura, Romão. Un dia bendisyon na pa, bukas completo Indra. Indra, kuminda fayo, at kuminda odalis pa, amen? Gloria na Dios. Invitanan ta, bini, hallelujah. Gloria na Dios. Hallelujah. Kuwarta subscribe, Romana. Bobo escrope, gini ba YouTube? Os canal de YouTube, Romana. Os canal de YouTube, ta fresh. Limpen to puro, lagi to kadem bukas pa ba konose. Limpo to puro, aleluya. Gloria a Dios, el Señor. Qué tremendo nos está, Dios está con nos de mente que humana. Esa que nada Dios te por hacer nada. Gente no por hacer nada. Manera Dios hace de mi vida. Tu wakbo vida, evaluabo vida que Dios hace de undo bota aquí. Ta Dios por hacer. Gente no por hacer aquí. Aleluya. Gloria a Dios, tata. Ora ba santo, aleluya. Gloria a Dios. Bendición ay idioma kita rumang 100% nostantillano, papiamento, unik. Tinakir ko nos pabini libo YouTube live, ko Facebook live, completo ko tukos limpi. Dios, sorry pensei. Amen.
Saka nos taon tu. Infitabo ser kerinan tur. Pini may intun tu kunos pananting pas din ang kat. Pananting pas, panuting division din ang pamilya. Panayunang ser transforma. Pa Diyos su poder kumi sa ministra din ang kat. Din ang bida. Ng bida matrimonial paipong. Hallelujah. Gloria na Dios. Tremendo Dios darumang. Hallelujah. Gloria na Dios, tata, que tremendo nos da. Bendicionata, aleluya. Bendicionata. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Ministra, mi Dios. Ministra de mi intaquio, tata, thank you, Dios. Naira, gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Señor. Thank you, tato, Dios. Naira de Caster, Señor. Nuestro man. Tato, Dios, perseverando de fe. Ten victoria pa sombra. Su mes voluntad. Tulok palkuta carne. Queda na ser Calvario. Sombra momento espiritual aqui. Carne com sangue não pega. Espírito de Dios. Ministrando, manifestando. Ando kakiyabo naira. Junto con nos. Tenga presencia de Dios. Aquí habo naira. Amo representa a Cristo. Tembok paz. Ando den bidi bayunang. Aquí habo naira. Pabupam di cada día. Con la presencia de Dios. Aleluya. Oh Dios. Ministra, Señor. Ministrame aquí, Señor, oh Dios. De gloria, aleluya. Eres de Castro, Dios, tanto como importa, para el Evangelio, o palabra, tu costeamos, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, que pongo está, Señor, oh Dios. Eres de Castro, tú conoces. Tumanang, ten unidad y un acuerdo. Mani Bible tapi sa orasyon po nos proimo, nos ta bendisyon. Ang yama Dios, tanki, papida di Naira de Castro. Tata, thank you, Señor. Pabide Naira de Caster. Thank you, Tata, pabide sa lo. Thank you, pasuka sa Richard. Ang bida matrimonial. Thank you, paso yun ang sunyeto ng 18 de December ki 2025 sa webs. Thank you, paso mama. O pabide sa lo. Thank you, Señor. Oh Dios, o palabra. O voluntad completo en el día sa web. Thank you, Dios, por momento espiritual aquí, con su alma completo, nos tu su alma está bendicionada. Thank you, Tato, Dios, Naira de Caster, sometiendo su mes. Tato, Dios, esa, con tu tortiche, Señor, oh Dios, lo tiene comportamiento, lo tiene paz, pasoma camino de llega de presencia de Dios, camino donde que papia. Ta bendisyon na turlo ta, ilo ti palabi encouragement tanto turende lo ta motiva. Kami de llega el luz, lo resplandece, pasombre sa Señor, oh Dios. Esa es unidad y un acuerdo. Esa, oh Dios, nos turo que espiritual nos tonto con el de naimehan. Onda kita underway ka su trabaho na su casa. Pero comunión tan íntimo con Dios. Aleluya. Oh Dios. Bota Señor de su vida. Ministra, Señor. Ministra, Señor, en mente aquí, Señor. Oh Dios. Ministra. Ministra, oh Dios. Lahat duldulo. Todo lo cual lang. Connotativo. Taparas kibi. Porque Isaías 54, versículo 87. Con ningún arma puedo formar contra vos, lo no prospera. Y tu lengua culanta contra vos, de buscamiento naira. Lo ser condena y paitera seco. Mas son besunco tabiba de vos. La hopi más poderoso que sunco tabiba pa fo. Pesei, someten a Dios. Resistir al diablo, Elohui.
pasombra. Nos turta em persecução, nos turta em prueba, pero naira, bota tem vitória. Payunang, tem extra prosperidade. Boca sa, tem prosperidade, tem seu trabalho. Kiko que assim? Não yugo desigual. Não pobini. Persecução te costa. Para Deus glória. Permite Deus ministrar em boa vida. Aleluia. Glória a Deus. Thank you, Dios, data pa sabiduria e conhecimento. Profundidade boa palavra que se revelada em mim aqui. Thank you, Dios, quem ko papi ko ni aira. Lota bendição na onda que llega letong luz. Onda que llega a presença de Deus. A atmosfera meste cambia por a palavra de Deus. Para ser ministrar. Tato Dios que tremendo bota Dios te mente aqui. O palavra Dios que ministrar Dios te mente que tata. O paz a reina de sua casa. Tinha sombra botar niya ira. Natong payega cerca mo. Pa sombra. El cual ko te biba niya mo tinga sila poder. Turcos a ser condenada ba. Kedabo röster. Pasama tayong persecution ting, pasama ording, hopi persecution, hopi situation, pasama Kristo ta AA. At tinambot ting ko sa sabiduria bibliko ng mes tapi sabing ko turkar kasi kami. Ya may tangki, paso Diyos ke panos ting gozo. Ten cada sitwasyon difícil, ya may tangki naira. Ya may tangki pa transformasyon, ya may tangki. Kuehende ko botawar, ya may tangki. Ko botatende. De Jesus, ponta tende diende mas. Pelo qual ko te hende, tem oração ng tabi ni. Bendicionado tayo dia Jave. E Jesus de December bokas boyunang boser karinang bokasar tur botrabaw. Bendicionado tayo nuestro mastima, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios, nos tabi ni. Kuchulas, botay. Piching, Julius La Cruz, aleluya. Bombini Julius, Julius La Cruz, Sharo, Rotterdam, Spekelnes, Sharo completo. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Tata, ko Julius La Cruz. Abinunto ko no, Señor, oh Dios. Que ya adore mo Espiritu Santo, urgi bunta forma at pasombra. Poting ko bini para recibir oração, Julius. Unto ko nos. Thank you, Señor, pachulos la cruz subida. Thank you, Señor, oh Dios, por Espíritu Santo guíe. Thank you, la vinunto con no temo presencia, Señor, oh Dios, para engrandecer o nombre. Thank you, Señor, oh Dios, chulos la cruz a confronte. Kutabe to Dios, tata, kubok akambe turcos. Thank you, oh Dios, pehende nobo kubasie. Thank you, oh Dios, tata, tú lo cual que queda atrás, queda atrás. Thank you, Señor, oh Dios, por tu ser humana. Thank you, oh Dios, que chulos te porta. Pe evangelio te dentro tortiche. Ministrad en tu ser humana. Ministrad en vida Herbert. Ministrad en vida Alan. Ministrad en vida Robert. Tú, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Eso nos llama Dios. Banquetan a Dios. Thank you, Dios, por chulos la cruz. Aleluya. Thank you, Tato, Dios, sa palabra di mo kaya katete Rotterdam. Spike con eso. Papasa, fiya di che, e buong noticia evangelio, pai ministra di Rotterdam i denjaro. Aleluya. Turo dia ting kutobla, turo lenga ting confessa. E trabaho ko Dios as de birri Julius. Julius, la cruz. Bendicionado, aleluya. Thank you, Señor. Thank you, trabajo. Thank you, sabiduría. Thank you, conocimiento. Thank you, Dios, por voluntad. Thank you, Dios, profundidad y por palabra. Thank you, Dios, tata, por sangre que se derrama, que purifique, limpi, limpi. Aleluya. Bendicionado, Julius. Aleluya. Palabra de Dios, que había pipo, y pasa tu fuerte, pasa tu yoga, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Tata ministrado, Dios.
Ministradamente aqui, completo, tembido de Julius, aleluia. Glória a Deus e Senhor, aleluia. Thank you, Tata. Julius, un día bendicionado para el 18 de diciembre, bendicionado para Brumang. Alala, Alaba Santo. Oh Dios, está bien con nosotros, Gilbert Capello, bote. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Mainta bendicionar. Aleluya. Thank you, Tato, Dios. Ibu su voluntad. Ibu su mismak. Tur, akin na seri Calvario. Ante o Espírito de Deus, nós temos tanque, Senhor, que aqui é. Divide de momento santo aqui. Divide unto conosco, temos presença. Divide unto conosco, caminha. Tá nos pandi cada dia. Ato hibo tama bini. Paso pandi cada dia. Kuta po presença. Caminha po nombre ta sin ensalsa. Caminha, oh Dios. Lo cual ang diabo soto susude. Aleluya. Gloria a Dios, Tata. Aleluya. Thank you, Tata. Pemahinte ki. Ibol kapelon to konos. Engrandecendo po nombre. Tata, papatrabaho continuado en su vida. Aleluya. Bendicionata, oh Dios. Aleluya. Thank you, Tata. Gumanang, ibol kapelo. Junto konos. De presencia de Dios. Aleluya. Ahora que nos grita na Dios. Tata, thank you, Señor. Pabidi ibol kapelo. Thank you, Señor, oh Dios. Voluntad de momento aqui. Thank you, Tata Santo. Pasayunang, su nieto nang, su ser querido, todo lo cual ko tadi abo ko tinkusosa de su vida. Bendicionata, hibor kapel me inte kitata kasome de su mes. Pinunto conosco se saco da voluntad, e saco da diabo, Señor, oh Dios, Tata, aleluya. Gloria a Dios. Ministra, Señor. Ministrame aqui, Senhor, oh Deus, caminho da palavra e a toca especial. Tato, oh Deus, caminho mandando pega permitir. E vou permitir, Deus, ministrar, oh Deus, tem bocaço e vou chelo abrir, angel ta subiba. Permitir, Deus, é coração limpo que Deus está dando a luz da mente aqui, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor, Tata. Bendicionado ta nosso máximo. Aleluya. Ibat, un día bendicionaba a nuestro máximo, aleluya. Aleluya. Limpio, un corazón limpio, man. Aleluya. Gloria a Dios, Ibat, botei. Coração limpi. Turcos limpi. Para subscrever, humano. Para subscrever. Aleluya. Gloria a Dios, para. Bom dia. Glória a Deus. Tata, thank you, Senhor. Thank you, oh Deus. Nosso irmão Fara regales. Oh Deus. Bendicionado ta Fara. Thank you, Senhor, oh Deus. Tata, o Espírito Santo que guia Fara. Junto conosco, temos presença. Diante do trono, oh Deus, de glória, aleluia. Tata, com Fara bem também. Com coração limpo. Anto puro. Oh Deus, para ser transformado bem para o pan de cada dia com a boa presença, junto com nós todos, com o teu Espírito, tem unidade, acordo. Aleluia. Bendiciona para a mente que oh Deus, com esto porta para o Evangelho, com ser ministrar turma ainda. Chega de limpar o humanang, também de Pengo, também de Gregory. Também de Audas. Também de Richard. Aleluia. Oh, tanque para vida de Richard, Senhor, oh Deus. Tanque para transformação. Tanque como a cambia a vida de Richard, Senhor, oh Deus. Tanque, oh Deus, que fara de porta tremendo, Tata. Quaba de Deus. Tata, que fara tentemos tempo. Hace trabalho que tem quase. Entrega total para bendicionar a mente aqui.
Nakanosturyaman na Diyos, tanki. Pangkrita na Diyos, dada tanki mabini fara. Tanki, Senyor, o Diyos, mabini fara. Sa iyo nang. Sa serkirinang. Surumanang. O Diyos, special pa Richard. Hallelujah. Tanki tato, o Diyos. Atong testimonyo vivo. Kung magkambya turkos. Thank you, Dios, tamo voluntad tiene. Thank you, palabra. Kabira vivo y a transformar. Thank you, Dios, por unidad con acuerdo con nosotros. Para camino de tao y nos turte nang. Espiritualmente ta. Espiritual. Quando nós tudo mencionava o nome do Bible da pista, oração assim para o próximo, pota bendicionar. Bendicionar, pota fara. Tenha mente que, oh Deus de glória, aleluia. Purificar completo que precioso sangue do sangue de Messias. Ganando de sombra todo-poderoso, com o qual o também tinha assim tanto poder, mas que são pavor. Permite Deus chega mais profundo como para papia com Deus a hora que chelo tá abrir caminho de botar ângulo tá subibat tempo terreno caminho de botar oita santidade papia com Deus a forme uma relação íntimo atende você Deus a turcos per Deus que tende foi a boca kiko porque perhasi papia com Deus para Deus ministrar em vida tempo situação nós turte cos nós também ainda no planeta aqui. Agora bom, por Jesus sabem, bebi para de nós. Para nós tenhamos autoridade de anariba colebra, anariba escorpião, anariba de vontade desigual. Nenhuma arma. Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma pode formar contra vos para. Não prosperar. E tu lenga culanta contra vos para. Tem buscamento. Não ser condenado acabador de Deus. Deus não te permite. Não gente chega dele, a sombra. What the you de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pa sombra. Salmos 91, versículo 11. Ito para que bi. Pa sombra. Ele do nosso angal lang. Encargo dibo. Aleluia. Para bendicionar bota. Dia bendicionar pa bo kasi bo yunang luting éxito y prosperidad bo tambe bo rumanang tur. Hallelujah. Kumida Gregory pa mi, kumida Bengo pa mi, kumida Odas pa mi. Ifitan ng bimayinta. Pano sa orasyon pa nang Mr. Mita bendicionar. Kute kanal. Ami Pastor Elton Jansen y mi kasa. Profeta Zoraida. Pastor Jansen. Hallelujah. Nos turte. Aleluya, gloria a Dios, observando turcos, tremendo como un canal, papá de vida cada uno en su casa, aleluya. Si como permite Dios y algún camino mande no puede llegar, aleluya. O sea, Dios tiene poder. Dia bendicionaba bufara, aleluya. Tengo la Richard, tu na Richard e canal e turmenta aqui. Pretende nós, aleluia, petambe, dumay ko nós, Sara. Dia bendicionar pa, aleluia. Gloria a Dios. Y Señor, aleluya, tremendo Dios está, Román. Dios está ministrando, Dios el trabajo de Dios está cumpliendo con ópicos. Humán, aleluya, bendicionanos turta. Así na Dios está, papia. Así na Dios está, así. Lo cual ku gente no puede así. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nos turta quiere den Dios. Te a comisar turcos y te a así turcos. Gente un por así nada. A Dios. Así turcos. Aleluya. Gloria a Dios. Gritan a Dios. Randolos. Canas bote. Aleluya. Soldat nam. Atalaya nang. Aleluya. Familia Regal está bendicionada. Familia La Cruz está bendicionada. Familia Capello está bendicionada. Familia de Castro está bendicionada. Familia Ansano está bendicionada. Familia Prudencia Estanista.
Tá bendición na família Macai, família Pers. Aleluia. Glória a Deus. Família Abraham está bendicionada. Recibe lo cual que Dios timpavo. Mi hermano, tremendo Dios está. Aleluia. Glória a Deus. Marisa Bote, família Hoy. Família Hansen. Aleluia. Glória a Deus. Família Sabina Bote, bendicionada bota. Família Hoy. Bota bendicionada. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Ei, Deus está tremendo. Corta, subscreve, corta. Pisa buena na benis. Pa sombra. Subscreve. Invita mo ser kerinang. Panangaya orasyon din ng casa. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dios está bueno. Un corazón limpio, limpio y puro. Aleluya. Sí, Señor. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Thank you, Tata. Lo cual como comisa tabo so po asinan Dios. Gente, no po asinan. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, Señor. El Dios está tremendo, ¿no? El Dios está tremendo, Roman. Recibilo que Dios tiempava de mente aquí. Aleluya. Candela está de Dios. Aleluya. Yes. Y Señor. Candela está de Dios. Aleluya. Candela está de Dios. Candela me traz aqui. Me se acender. Tempo caso. Somos 100% antiano. Papiamento. Nos idioma. O Jesus é bendicionar único. Quem avisa. Nós estaremos live no YouTube. Live no Facebook. Turma ainda. Quem avisa com nós por. É o que Deus começar, não? Gente. Nei. Gente um que vai que te leve. Deus sim. Gente da papia o anto que da papia o passado. Ante lo qual ku é bom que botasse. Não que papia. Como né? Aleluia! É tremendo! É bang grita. Este me es un Dios. Amén. Me es un Dios está. Guardes aquí. Este me es un Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Tanquitata. Tremendo bota Dios. Aleluya. Mi Señor. Tanquitata, Dios. Sí, Señor. Thank you, Señor. Da Dios sota por. Thank you, Tata. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ministra, Tata. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya.
Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yes. Gloria a Dios. Así que Dios te queda bendicionando te mente que mi hermano. Dios ya era. Ave y Maya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bueno acá. Sí, Señor. Tremendo batata, aleluya. ¿De qué manera vos, Dios? Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor. Thank you, Tata. Yes. Oh, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Él es un Dios. Él es un Dios. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Também es un cos. Mano, você tem mente tremendo, ave. Aleluya. Guarda como mi abi sa Roman, ekos como Romanang, awar ki ay tapay ka ba? Anto no saya no zeta nang, anto kita pasa ko no tinga zeta de hisop. No tinga zeta de hisop, anto kiko ta pasa mamanda ko sa paturende ka ba? Kuturende sa ko nanti me se di zeta de hisop, manda bo address. Anto panosa, anto nos explicabo quanto custa pai, quanto pai zeta, anto quanto costa, anto tuture zeta, anto salipe nos cas dia den outro simang, anto nanti ia kana bukas, chawebs pa chapiarne, pa fim de ano po tipo zeta de chão, hisop de bukas, hisop ta zeta, ko Samuel ang kita fit ko ni ante zeta ko também para Israel anto não está usele para bendicionar o mano ko ni amen pero eting costa na dia amen une que mendi gloria a Dios e botre aqui buwa ke botre aqui batawami at e botre aqui Mosta vendere para 25 euro. Un bote grande da sini que dava. Sige. Respeite a todo what tiene. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Nasi bostel po butter. Andoro po ay butter, bota paga po sem. Amén. Gloria a Dios. Hallelujah. Pampanos cantica awoel. Kami de gloria nos vai para nos cantica, aleluya. Vayamos a Dios, vamos a Dios con nosotros, visa Dios con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Wapa butin você te unção, pois nós está um butter grande nós está ya, anto nós está, ito pong isope tanto nós está partie, pature rumana, amen. Non sta metà paga pe, por nada non sta ele, non sta paga pe, ando non sta partia per romana, amen? Romana também tenho que cumprir. Por nada, O piete que tem a costa Deus tu costa por nada, pero turcos também tem su gasto na entrega, amen? Glória a Deus. Amen? Glória a Deus. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Tata.
Aleluya. Sí, Señor. Nos estima Dios, estima Dios. O entero corazón. Estima Dios. O entero corazón. Aleluya. Lagi to kadembo cast. Hey. Iba mo television. Siya yung puta bendisyonayo. Akirato, kalau bang awe minta kabong pokolat, paso madispe uriki. Lama yun, tika just no sa kabong ko orasyon nuebor. Anto mito ka poko adorasyon urato. Panos vai sigi, si boke botim mo trapo, botim mo koyas nam, pas mo koyas nam. Pero kanal ki di Ministerio mita bendicionata vai queda rato a uriki. Ku 2-3 adorasyon mas. Amen. Bota welcome pa tin na nos adorasyon ang turda na papiamento. Papiamento sto kan riba YouTube, ang sa riba Facebook live. Programa kita live kita. Hallelujah. Si Señor. Mitas timabo. Señor. Hallelujah. Bushi no? Suona bong. Puteri bo television, bo tende. Puteri bo bat phone. Hallelujah. Thank you, Señor. Aleluya. Oh Dios. Señor Botabón. Aleluya. Aleluya. Bello. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah.
Aleluya. Oh Dios, tremendo rumanang. Bampe adorasyonang. Aleluya. Estima Dios, entero corazón. Aleluya, bang. Aleluya. Aleluya. Simbo, mi alma tabati, mi corazón tatukibra. Acabó gloria, bang. Gloria de Dios. Age ba kami nabotaway? Aleluya. Ela ba masora? Masora ita kami nabotay. Aleluya. Aleluya. Thank you, Dios. Thank you, Tata. Pag nos turuman ko tatay unto. Dengue que umeinta, Señor, oh Dios. Perdiciona. Umeinta, Señor, oh Dios. Caminda, po Espíritu Santo, guíanos. Divino unto, Señor, oh Dios, para nos tenga paz, para nos tenga turcostia, para nos casta bendicionar, para nos casta, oh Dios, Tata, shalom. Aleluya. Gloria a Dios, Tata, para día, chave. Abo ba delante nos turi, que nos camine, que nos día, para nos llegue en perfección, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo cual gozoso de abo, ave, tati abo Dios. Ministra, Señor. Bo gloria de ti, beta. Aleluya. Yes. Thank you, Señor. Oh Dios. Thank you, Tata. Gloria. Tati Dios. Aleluya. Sí, Señor. Sí, mi Dios, aleluya. Sí, mi Dios, aleluya. Sí, Señor, aleluya. Yes. Thank you, Señor, aleluya. Oh Dios, sí, Señor. Y cuporé cubo presencia nos terata seku itas clamana bo mandayo vida dibo un show. Aleluya. Sí, mi Dios, los que más divo, llénanos a ver. Nos ting angelo pa más. Sí, nos que más divo, Señor. Aleluya. Yes. Aleluya. Awe angelana su presencia, angelaba su show baribabo y llenamos, con nunca más lo botames cos después Yahweh, la que gloria de Dios transformamos y cuando mira manera que va a botar, pese awe alza voz y pidie un show de Dios. Aleluya. Y Señor, unción de Dios está arriba a mí. Aleluya. Aleluya. Yes.
Aleluya. Arriba mí. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Conoscárate na suela e adorar e donavo alabanza. Passou de verdade bota bom. E boa misericórdia, Deus, dá para sempre. Aleluya. Oren a Diyos, sí, Señor. Ako kung sabay, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh Dios, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Thank you, Tata. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. Thank you, Tata. Sinikirumanang. Nos bayagan na nos momento ng final de dia Yahweh. Un día tremendo. Kutabata bendicionar. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Tata mo palabra ka ministra. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendición a Giovanni. Gloria a Dios. Canta aleluya de bocas, Giovanni. La que toca de televisión. Bendición a bocas. Aleluya. Aleluya. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor.
Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Haleluya. Rumanang at tiniki. Ministeryo mi te bendisyon na. Tabi sa rumanang tema yang ku Diyos ke. Haleluya. Gloria na Dios. Tema yang ku Diyos ke. Haleluya. Tema yang. Haleluya.